Khona nomkhulu nogogo abangekho manje ukubona nje sesingaphansi lotho kuthize ukuthi nathi ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uyaqhubeka kodwa ngizeleko lokho la sokuchazwa ngelanga ngicela abazali ukuthi angizoshumayela abamzondi ngiyofundiswe besonikela ngoba umnikelo sesinomnikelo ayangazi vele umnikelo sesinomnikelo awuze usengedala ngasishangiyo Uma 50 bese yanikela ngikholwa ukuthi umnikelo sesinomnikelo into yasenkonzweni nathi ngiyakho into yanamhlanje into yakudala noJesu wamnikela kwaqala lapho umnikelo enkonzweni ukuze kuqhutshwe nevision so ngifunda izwi bazalwane silethe lokho esokulethe endlini kaNkulunkulu okusuka enhlizweni lithi nje kaNkulunkulu usisiwe konikela ethokozini ungezi la ungathi uphoqiwe uze nje kusho inhliziyo ukhushwa yiyona leli sile lapha kuma 50 ngazi lokho ngazi ama 50 lapha ekugcineni